Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 22. Agtalinaed ka anaragsak, no nasalunat ka. Maininot ka amatay, no kanayon analiday ka. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ma'am Betty, si Kaman pa lang tag-take over iti klase ni Ma'am Clarita. Taapay? Kasano, kalat nga imay dagiti naganak ti estudyante a binarsak na iti libro. Anya, naaramid na dahit na iti estudyante na. Ay, jakman amo ka ni Ma'am Clarita. Nalaka nga agpudot ti ulo na. Problema ni principal. Tay di napalabas a bulan. Adaman pinabainan nga estudyante na nga uray la nagsangsangit. Kat, anya ngay tinapasamak. Kat imay manan adagiti naganak na. Nagsasarita da kada principal. Ita, adamanan reklamo dan kankwana. Ay, sige, siya kunti makaamo iti klase ni Ma'am Clarita. Ma'am Betty, si kalakuman ti kanayon at teacher me. Ngamin, sana boring no si katiagi suro. Nalaing kang agpakatawa. Kasta ka di. No ni Ma'am Clarita, mabutbutang kami akanayon ta nakaungungat. Ala, ano sanyo? Bumarsak pa'y ano kwa. Naglaing pa'y amang pabain iti unag ti klase. Sa anak pa'y mat ngamin amabalin nga agisuro kada kayo. Ta lower level pa'y laang ti isursurok. Ay, sapay ko ma. Tasakbay kami nga aggraduar. Agbalin ka teacher May, Ma'am Betty. Saan kami maburburing iti klase? Ditigayam ti pangalal daw, Ma'am Betty. Italaang tadyak na kabalon. Maikawa ak ngamin. Agasam matikin na adayo to'y eskwelaan ngay, ijay balay mi. Imbag nga rod, tay manugot kang agbalin a substitute teacher. Anya ngay ti maaramidak, no isumot ti bilin da ijay division office. Ay, sapay la kumata dito yung kan agnanayon, Ma'am Betty. Taapay mat. Tapno dakad-kadwak Si kamat, nagdakkel da ito nga eskwelaan. Nagadudag iti teachers. Awan lati kasingad mo dito, Puro da amin nega. Nauuyaw, kan nalaing da amang perdi iti pada da tao. Akuray ka. Saan ka di ani Ma'am Clarita day ta umunag dito'y kantin? Wan, iso day ta. Di mo ay ayaban ha. Taapay asaan? Ay na, numero 1 a toxic ti ugali day ta teacher. Di na pa'y amo ti umisam. Kita uray namin anon nga inreklamo da, saan lata nga agbaliw? Nakaungungat lata. Jakla kaya ta makadwa day ta teacher. O, anya nga bakit? Kumusta ti umunang aldaw mo di eskwela na pag-isursurwam? Ay, makabanog ti agbiyahe lakay. Mayat madla ti trato ken ka, dagiti padami teachers? Jak pa'y unay am mo ti ugali da. Iso nga obserbarak pa'y laang Ala, sapay la kuma ta makatsukaram amin ida. Apay kumaasaan? Sabagay, amok aman nakigayem ka, bakit? Adala may sa ako, teacher ko ako nadaan na unget. Kang runaan dagiti estudyante. Ken adaywan mo't dagiti pada na a teachers. Ay, madisiguro ti ugali na Day tamot ti ko na dagiti makaamamuken ko na nga estudyante kan teachers. Di mo tultuladan da dya, bakit? May mayat no naragsak ti may sa tao. Ado, ti makigayem kan ka. Wen alakay. Kat, kumusta ngay matjebang kag tayo? Ay, umay kanto mo ano at dawayam. Tapno makita, nagiti ipanpanakal ko amulak. O sige, umay kaminto kadagiti anak ta inton Sabado, taawan ti klase. Mala, agpipiknik tayo man ngagpaiso jiwaig. Good morning, ma'am. Good morning, Merkan ka. Happy Teacher's Day, ma'am. Wow! Red roses. Para ka di kanyak dagito Wan, ma'am. Si ka nga minti ibilbilang ko a best teacher. Si kamot, Jopet. Wan, ma'am.
Uray no nabiit ka pa lang dito yung school. Sikan ti paboritok a teacher. Thank you. Agadal ka na imba nga, Jopet. Wan, ma'am. O sige, mapan akong ijay klase. Mapan kamutan ijay klase, wan? Agasal dayta. Napuno day ito lamisaan mo iti sabsabong kas kada nagado asagot ag iti estudyante. Wan nga rod. Adapay nang tad iti manok. Ha? Anya? Ay na, problema itano kasano nga iyawid ko day jay manok. Talaga alabda ka dagiti estudyante ma. Itad kunto kan kadagiti daddo maasabong. Ta saan mat nga umanay dito'y flower base ko. Wen, tay bagak tumat nga intad dagiti estudyante. Sapay nanginamot dagito'y asabong nga intad na kanya. Katuan mat, agasam nga iday taapan ang ipatagkan ka dagiti estudyante, Ma'am Betty. Wen nga rod, ma'am. O ala, inta nga rodan di ta kantin ta mangal daw ta. Gaputa si kati kaaduan ti regalo ang naawat. Ilibre nak nga rod, iti pangal daw. Ah? Ay, katuan na, day talaga yam. Ma'am Betty, ni Ma'am Clarita day taada di taunag ti classroom na, oh. Ay, wan. Agmay may samot dita. Kasta na mo't day ta. Di na kaya ti makilangan iti sabali. Bayan, nakaungungat tumat ngamin. Awan pa'y ragsak iti biyag na. Ay na, nagmayat at talaga ti agpiknik dito'y igit ti waig lakay. Maikat ti stress. Kung nagtumot ka, agam numalpas ko di kalkalapaw. Mabalin mo itong ayaban nagiti katrabahuan. Umaydan tumo dito eh. Ayunan niya. Apayadyak na panunot data. Sigurado akayat da dito eh. Ay katuan makapa-stress mo't nga minti agtrabaho latnan. Mabalinda pa yung agpuros itinatang ayawid da. Bayam, ibagak to day takadakwada lakay. Kaaduan kat kadagiti ko teachers ko ti sobra nga stress iti trabaho kan biagda. Ha? Ni, umawawag mo ti ko teacher ko. Anya nga tati baga na. Ay kit, sumbata mo na. Sige lakay. Hello? Oh, kumusta ti weekend mo? Ay na ma'am, agurigor ti anak ko. Iso asa anak ka sumurok itong Lunes. Mabalik ka di asikapay lang ti mang handle iti klase. Ay katuan Ni ko Ma'am Clarita ti awaga. Amok tumat lang nga agungan. Iso asikalatan. Tanala kakakasarsarita. No problem, Ma'am Emily. Day talaga yam. Bastit labanag day na. Thank you, Ma'am Betty. Nagsingpot ka talaga. Naragsak ka pa yakad ka doon. Sika talaga. Sige, di ka madanagan. Siyak to timang handal iti klase. Ay, nalpas matlaang ti ado a klase itangal daw. Italaang amariknak ti bisin ko. Agalauna mo gaya mon. Nimot Ma'am Clarita ti simrek dito'y faculty room. Dinak man la tinalyaw. Kaslaawan nakita na. Ni, erwar ng tibalon na. Ay, siyak nga tatirumbong nga umuna ang makisarita kan kwa na. Dudwa kami laang dito eh. Nakaululima. Kasanungay nga ta kasarita. Nakamisuot mat. No di naksumbatan. Makamuditan. Ma'am Clarita, kayat mo tagsangot ta amangan? Saan asim mong bat? Kayat nasawan. Kayat na tagmay-may sa amangan. Ay, talaga gayam anasungit dito at teacher. Nakasta, mga anak matan dito'y table ko. Mabalin ka diti makisangokan ka? Ay, iuwan, ma'am. Dito'y katap no aglangan ta amangan. Na-enjoy nga mintimangan no takadwam. Sige. Ag-share tan dito balon ko asidaan. Ay, uwan, ma'am. I-share ko mat dito natang abalon ko. Mahilig ka gayam itinatang. Uwan, ma'am. Agbangbang kag ngamin nila kay ko. Iso ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi di panagbangkag na. Kasta gayam. No kayat mo, ma'am.
Umay kanto pumasyar ije bangkag mi. At dawaig akay kayat ko apapapanan. Makaparelax ijay, ma'am. Wen kayat ko dayta. Amom, sobra nga stressful ti biyag ko. Ay, ado ti problema. Bay ampay la deta problema, ma'am. Mangan takitin. Saan tan apagsaritaan dagita a problema. Bay ati problema, ti ma-stress kan ka. Sabagay, pudno ta kinunam. O sige, ma'am, manganta nga rudan. Hello, Ma'am Emily. Ma'am Betty, na-ospital mo tantoy anak ko. Iso asa anak pala asumrag kita a Biyernes. Isumit lagayam anak kitak di post mo nga adda ka dito ospital. Na-confine nga min, ma'am. Alam, ma'am, di ka madanagan. Tadaak amangigam iti klasem bayat ti kaawan mo. Ay na, agyaman akan ka, Ma'am Betty. Kat, kumusta ngay mo dagiti estudyante? Saan da ka kadi nga inikan iti migraine? Ay na, katawa da katawa. Nang runa jay klasem iti alauna. Ay sus, permiti ulok da numangrog iti klasem Ay, imbag man. Kat no day talagong ungater aramidag no kasta nga oras. Taamin da agtugtuglep. Saan da mauawatan dagiti isursurok kadakwada? Nararagsak da, ma'am. No agdamagak, amin da, mangingato iti ima da nga agresite. Nalalaing damot. Ay, sabali at talaga ti approach mo, Ma'am Betty. Anya nga taaya ti sikretom. Apay asaan ama boring dagiti estudyante kan ka? Agis istorya ak ngamin, ma'am. Sakbay nga irugik ti lecture. Ma'am Betty, kayat ko ti mapanagpasyar iti ibagbagam awaig. Ay, wala, ma'am. Sabado inton bigat. Mapanta, kayat mo? Wen nabayagan nga iliwak ti mapan iti kasta a lugar. Sigurado, ma'am, magustuhan ijay. Sa dinong nga ti pagkitaan ta. Ay, kayat ko man ti agpasya-pasyar. Lakay, umay ni Ma'am Clarita inton bigat. Takayat na ti agpasyar ije bangkag tayo. Naibagak ngamin kan kwa na nga addawaig amayat apagrelaksan. Iso jay bagbagam anaungot a teacher, bakit? Wan lakay, jak man amo. Close kami matan. Mayat man. Madlaw ko iti rupa na tinakaro alitay. Jak man amo no anya ti kabibiyag na. Ngam amok, ado ti bakbaklayan na aparikot. Asino kumamat nga itawan parikot na. Amin tayo, ada pakasaknan iti bihag. Agpaysot ako nam lakay. Kan amom ka di, absent ngamin di gayim ko a teacher. Ket ita, amom ka di lakay, di ibagbagak ken ka anasungit a teacher. Inaldaw kami nga agsarsarita. Nakaisam matan, no kasta amasabsabat na. Pudno ti kinunam, Ma'am Betty. Talaga amayat tirik na ti umay iti day ti awaig. Dito iti ayuyang ko, no kasta amakarik na ak iti stress, ma'am. Kasta ka di? Amom, nasayaat ka apagayam. Ay, sana kas kanyak. Ado ti gumurgora kanyak. Ma'am Clarita. Amok, ado ti estudyante asaan amangayat kanyak. Api nga min, ma'am. Anya ti rason, no api nga adayo tirik nadakan ka. Saan tapay unay nga agam-am mo, ma'am? Ngam, panagriknak, nabayagtan nga agpagayam. Wen, ma'am. Mabalin mo lata ti agopen kanya. Mabalin mo lata mat nga ibaga no anya ti problema. Tapno malag-anan tirik nam. Sa anak namin anaruam amang open iti kabibiyag ko iti sabali a taong. Sige, ibagakan ka, dagiti ado a problema. Kasta amam, agtalag ka kanya.
Ado ti problema, ma'am. Nilakay ko. Nangato nga agpahiso ti posisyon na. Ang saan na kami ngaw-awidan. Tanagado ti babae na. Anya? Timot inauna nga anak mi. Nakiasawa anasapa. Jemot maysa. Insir ko ijay rehabilitation center. Gapo iti droga. Ay, talaga gayam anarikot ti biyag mo, Ma'am Clarita. Wen, Ma'am Betty, narigrikat no panunot ti mabannog. Maapektaran ti panagtrabaho. Iso anaungatak kadag iti estudyante. Amo, Ma'am Clarita, saan amanapdan dagiti dumteng a problema? Dagiti banag amang paliday kan ka. Ngamrumbang apilyam ti agbalin anaragsak. Mangsapul ka kadagiti banag amang paragsakan ka. Kasta ka di. Un, Ma'am, ado asakit ti itden tinakaro a panagladladingit, Ma'am. Iso at cheer up, smile. Sika talaga, Ma'am Betty. Kunada nga rod, if you are cheerful, you feel good. Sabagay. Pudno day ta. Ala, umay ka, Ma'am Clarita. Agpag na pagnata dito igit ti waig. Presko kan mayat tirik na. Nakaro a stress di pa naka-ospital di anak ko, Ma'am Betty. Madlaw ko nga rod, saan kan sapayan anat naturog. Wan permi apuyat ko. Tinapatag, mayaten di anak mo, Ma'am Emily. Naiyawid min, Ma'am Betty. Agpapaimbagan. Agiskwelan ton inton umay alunes. Dakil abanag day tapagyamanam iti Diyos. Hi! Good morning kada kayo. Kasnamat kan ka, Ma'am Clarita. Good morning. Agkikita tayo inton madamdama ije kantin, ha? Ay, uwan, Ma'am. Sige. O sige, mapanak pa iti ayan ti classic. Sige, Ma'am. See you around. Ni Ma'am Clarita ka di day, Chay? Apay naklaat ka. Nakaisang matan. Kinablaawan na tapay. Milagro. Anya tinapasamak kan kwa na. Ay na, Ma'am Emily, kabayatan ti kaawan mo. Nagbalin kami maten a close. Anya? Wan, imay pa'y ijay bangkag mi. Naawis mo? Kat no super KJ day a teacher. Wan, makitang mat. Agaw awis nga rod ijay kantin. Sa anak ka di nga agtagtagain na plaan? Ay na, Ma'am Emily, pudno tinakita kan nangag mo. Anyaman apakarikutan iti biyag, ikamang taylatakan ni Apo Diyos. Kan baliwan tay timadi nga ugali tayo, tapno naragragsak. Kan umado dagiti gagayam nga umasidag kada tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno kan biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Juffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 agingga iti 4. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kayo iti amin akita ti pakarigatan.
Agsipod taamuyo ano agbalig iti pamatiyo, amang saranget iti kasta arigat, pataudan na ti anusyo nga agiptor. Managiptor kayo kumaakanayon, kan awan pakapilawan, kan pagkurangan nyo. Bueno, papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno kan biyag. Nalawbatan na iti cellphone ko iti kaado ti miskol ni Nida. Ringan ka kumaitay-pay. Tagriring ta cellphone mo. Asino ay day nga umawawag? Anya ka din ti oras? 2:00 iti parbangon. Ninida mo ito yung nag-miskol. Una mo ito nakabsat ko. Istorbo iti panaturog. Kasaritam ngamin no adda oras mo. Amangan no seryoso ti bagana. Kaano mo't anaawanan iti problema day di akabsat ko. Sapay syaklat ta ti asitgan na. Ay kataganos ka Manang naka. Gagangay asikat asitgan na. Namin anon abi nagbagaak. Isulat tamot. Awan nagmamaayan dagiti pam magbagak ken kuana. Maumaakmet Ala, maturog ta nga rudan. Diyak kaya ti mapuyat. Nakarkaro ajak kaya ti mapuyat. Tanasapa ti trabaho kinton bigat. Anya man na ti problema, Nida. Nilakay ko, Manong. Saan man na nagawawid iti manungal daw? Kanahod matakas tanay jay. Anda pa hindi sana nagaw-awid iti makabulan. Saan na maruday ta para kanya? Manong, anyang iti aramidak kanila kay ko. Tinawagam ka din ni Manang Carmen. Saan na matasungsong bata nagiti awag ko kanukuana? Sa pagsubli ako niti trabaho. Nag-break ak lang taimbagat ni Busme. Nga daka niti restaurant. Di mag-asak lang diti pagtrabaho ang restaurant. Tagpabalakad ak kumakan ka. Malala, inakagluton ta ti gusto man. Agsarita tanto. Unay kamutan si Kanida. Di mo la pilpilyon mo ti oras a panangawag mo kanyak. Manang, Agasam day ta. Parbangon nga umawawag ka. pasensya kan, Manang. Mariribukan ak ngamin. Kanayon ka la mariribukan. Makaumakan. Manang, Anya ti parikot mo manan. nilakay ko. Nilakay mo asaan manan anagaw-awid. Iso ka di manan day ta ti parikot mo. Wan, Manang. Makalawas sa sana nagawawid. Ay, Nanida, 7 atawanan. 7 atawanan, aday tati kanayon a parikot mo. Nandiyak namin amo ti aramidak. Kat, awan tinapanunot mo a solusyon? Isungarod nga agpatpatulong ak kada kayo. Tatalaga adyak amo ti aramidak. Pwes, denggam day to ibagakan ka. Anya day ta, Manang. Maturog ka. Mangan ka nasayaat. Aginana ka. Kat no maaramid mo amin dagita. At danton na panunot mo a solusyon iti parikot mo. Kastalaang ti aramidak. Wan, dakal abanag ti maaramid na dagita kan Kanida. Kitaam man day talangam. Kas kalag tawanan iti 60. Enjoy mo't atablag mo. Abay, kasta ti balakad mo, Manang. Diyay kumamot husto nga aramidak ati ibagam. Natagsan sa una ti parikot niya ding taanida. Isumot lang iso ti parikot na. Diyay lata asawa na asaan nga agaw-awid. Apay, imay dito yan mo. Ay na, inungungtak amanong. Agasam, inawagan nak iti parbangon. Nagado a miss call iti cellphone ko. Una yan. Inungtak, idi na pa ni opisina. Kat no imay mat iji restaurant na pagtrab-trabaho. Ha? Napanidyayan mo? Isumot latati bagbaga na problema na. Ti asawa na. Makauma nga rudan manong. Hanggang makaasim at jagap sa ta. Anya nga rud nga iti maramidan tayo iti problema na. Anya nga, ti maibalakad ko kankwa na. Idi pa'y ngamin binagbagaan dagiti naganak tayo. Asaan aday di alalaki ti pakiasawaan na tababaero. Impilit na mutlat ti kayat na. Oh, anya ngay ita.
Kumare Nida. Hindi. Nakasusuon ka mat iti basket, Mare. Imayak nagisursur iti lakok dito'y lugaryo. Ay naibus amin alakok anateng. Nagado ti aggatang dito'y sika. Ay, kasta ka de. Ayun gayam, apay asaan kamutan nga umay aglaklako ije palengke. Agmay sa akong aglaklako ije hilera paglaklakwan ta. At ang amin parikot ko. Taasino kumangay ti awan parikot na. Saan manen anagaw-awit nila kay ko? Jak amo no sa dino ti pangbiro kakon kwa na. Apay abirukam no saan mat amapukpukaw. Bayam, agawid tulat na mare. Ay sus, parparigatem latabagim amang pampanunot ken kwa na. Anya ngay ngarot ti aramida. Umay kakit di aglako. Tapno adda kwarta apang biag mo kadagiti anak mo. May sapay dayta aparikot ko. Mabainak mo na dumawat iti kwarta kadagiti kakabsat ko. Kat, agbiro ka ngamin Nagado amalakwan dito'y lugaryo. Apay adi ka aglako iti nateng. Mayaw awan mo pa'y ti parikot mo no adda aramidam iti inaldaw. Anya ngay kumati maganab mo no agtalinaed ka lang dito'y balayyo. Kastoy agpampanunot. Ay namare, saan nga amin a problema, rumbang a serious wam. No awan solusyon na, saan a problema dayta? Umay kakit din aglako. Ay, amom, adda baro a pangananta iti halo-halo. Ken pansit iti palingke. Malaksid ta na imas tilako da. Nalakapay. Umay kaaglako inton bigat, tamapanta ijay. Ilibre ka. Iun mo mananday ta cellphone mo, sakbay amaturog ka. Kat inton adda umawag, marurod kan tumanen. Saan mo tan nga umawawag ni Nida? Manon nga aldaw, asaan nga agparparik na. Dahita kat ibagbagakan ka. Kanayon mo tumot ngamin nga ungtan. Kasano ajak ungtan? Dinamot amo atulungan ti bagina. Ay, gimuran kan katikabsat mo. Bayam, no balakadam, dinamot aramiden. Agsubli-subli, nga isulat ta ti parikot na. Katsikan ati mang kumusta kan kuana. Ay, bayam nga iso ti umasidag. Binagbaga akmutan, idinaudi ang nagkita kami. Ala, maturog ta nga rudan. Tani, rabiin. Makarelaksak itan, tadi na kun awagan ni Nida. Pudno anabangsit dito'y palengke, mare. Ngam naragsak, no aglako ka dito'y. Nang runa no maibos adagos dagiti lakom. Ay na, winarod. Sayang dagiti manunga aldaw asaan ka naglako. Anya ayat inararamid. Awan ijayak labalay anak sang sangit. Sinangsangitam nila kayo mo? Katwan binirok ko pa'y ngarod no sa dino ti ayan na. Kat, anya ngay ti damag mo no sa dino ti ayan na. Ay, adda ka numanin sa bali asimurutan na babae. Ay, babaero talaga. Talaga nga irresponsable nga asawa ken ama dagiti anak mi. Saan kan nga agreklamo? Mala, umay kakit di. Taintamanin mangan iti halo-halo kan pansit. Ay, wala niya. Total, naipaibos tamutan dagiti lako ta. Kat, anya ngay. Kalpasan na, mapantaago kay ukay. Adda amok anala kaapagukay ukayan ta. Si ka talaga. Nagado ti ammom ang naglalaka alako diti palengke. Sakpay ti ko na. Dagitimit lang anak ni Nida, tinasangputak iji balay da iti napanak nagpasyar. Ayan kanong ay dinanang damanong. Nagsublimot kanong agla ko iji palengke. Ay kat nasaya at ano kasta? Mas dawak, tasan mo't ngaminin nga agparparik na. Bay amlat ta ka di. Umasidag tulat ta no adda kasapulan na. Sa bagay, amanga no nakaamirisan. Nasaya at matmanong. Kan mayat no da pagbirukan na. Tapno saan nga utang kanya. Ay, kunak mo siya lang tas asit gan na.
Nukasta nga awan kwarta na. Ay na, uray siya, ag-text no awan igatang da iti bagas. Jakon singsingiran taamok nga awan mat pagbayad na. Sa bagay, tulong tanken ko na. Nagadun, tibulod na kanya. Nida, nimot manang mo day tamagmag na. Ay, wan. Ay, umay siguro agpalengke. Di na kansamot nakita. Ay, abakman, bareng gumatang kadagiti lako. Manang! Dito iti paglaklakwak? Un manang. Dahil ti kadwa nga aglaklako. Imakar kamot gaya man iti paglakwan. Iso asaan kan amakitkita iti sigod a pwesto. Ado nga miti aggatang ditoy, manang. Limok kamot, Nida. Un manang. Imbagamot ngamin amaturog kan mga anak iti husto. Kan saan ko aseryos wan a panunutan dagiti problema. Taamin na problema, ada solusyon na. Nasaya at dayta, Nida. Alangarod manang, gumatang kan, kadagiti lako. Sige, tapno makalako ka mat. Lakay, nakitak mo't ni Nida, iji palengke. Talaga gayam ang nagsublin nga aglako. Wan, kanam mo, nakaisam mo't akaslawan problema na. Ay kat nasaya at ano kasta? Diyak mo ano ang angawon na kidi ko na sinurot na kano di balakad ko, maturog kan mangan iti husto. Kahit sinurot na siguro nasayaan ngamin ti panagpampanunot ti may sa atao, nunaan anay ti turog kan kanan na. Sa bagay mo't ket di Anya ngay ti maganap na, no problema latan ti pampanunutan na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay namare, graduation gaya mo dagiti estudyante. Wen nga rod, iso a problema kita ti pagbadok, taag-graduar jay inauna nga anak ko. Ay, agpagraduar kan? Wen mare, ay, jak nga rod na puutan ti panagtulid ti panawan. Ay namare, agpakuleyo ka nga ruden Ay katun anya pa'y ngay. Ay na, umay ka nga ruden tamapanta agpili iti pagbadom di ta ukay-ukay. O sige, sikaman ti agpili iti maibagay kanyak. Nalaing kakat nga agpili iti badbado. Ay nawon, siyak ti makaamukan ka. At damang make-up kan ka. Kasapulan pa'y ayaday ta. Ay na, siyak tun Ammom ti ag-make-up. Siyempre, nalpas ko ti cosmetology ide. Kasta aya. Diyalaing kuri. Tamas dakdakkel ti sapul ko iti panaglaklakok mare. Agpagraduar gaya man ni Nida. Wan nga rod manong, agay ayab ija balayda. Para iti selebrasyon kano, ti panagraduar ja anak na. Makitan tayo ta. Uray pinanawan ti asawa na napagraduar na ti anak na. Ay kat agbalin nga inspirasyon kan kwa na dayta tapno na'y nayunan na pa'y tigagat na. Ay, kunak lakit din no agnanayon abaklayan na ti problema na kanila kay na. Huwan nga rod amanong. Namdamag kumot, asan kano pa'y anagaw-awid di asawa na. Jak amo, awan mo ten madakdakamat ni Nida. Ayanan nga di anak mo ang naggraduar. Saan kayong samot ang nagpicture nga agina? Ay, napan iti ayan dagiti classmates na, manang. Adda kanong group picture da. Ay, kastaya. Sumarunudan to kanon kadagiti classmates na ijabalay. Anya ay ati saganam, takasla adumot dagiti inimbitaram abisitam. Ay kat addamot manang.
Mabsog kayo mat, Ay, no kumata nagawid mo at dyan nalaing nga asawam. Bye-bye amon day jay manang. Problema na nudinan kayat nga agawid. Saan mo ka din aberberukan? Ay, isupay nga oras ko ang mataktak, amang birbirok kan kwa na. No kayat na ti agawid, agawid lata. Ammo na mo ti balay mi. Kunak man no amo mo no sa dino ti ayan na. Ay, saan kon abinirok manang? Ay, agyaman nakit niya kadagiti balakad mo idi kanyak. Amok manang, dimteng ti punto, anaumakan kanyak. Ay na, sa anak anauma ading ko. Apay ko maamaumaak ngay katkabsat ka. Agyaman ano kasta manang? Saan akong ama nagreklamo ita? Inikat kumatan ti butang, dito'y kaunggak. Anya kami na ayadag iti pagbutbut ngam. Kas kumaiti, saan kami nga agbyag, no awan nila kay ko? O, kita man, saan kayo mo't anaan ano? Nagbiag kayo mo't anaragsak kadagiti anak mo. Un nga rod Kan napaggraduar ko pa yan, dyan anak ko amay sa. Makitam day ta? Ala, intayukit din ija balayutan mabisina ko. Sige manang, intayon. Agpakada ko, Nita. Nabarte ka kun kahit. Ay, unay kan manong, nagbit ka matan. Agsubli akin ton madamdama. Uwan taado pa'y ti arak. Asino nga'y ti manginom kadagita, no saan ada kayo? Ne. Apay nga'y ayaw awat mo day ta'i, Ma'am Manong. Kaya lang kablawan. Congrats, Ay, ni Manong talaga. Saan mo't asyak tinaggraduar? Diyan mo't anak ko. Kinablawa kong dyan anak mo. Sabali mo't te parakin ka. Agasam ay. Itilaksi ti adu arigat mo. Napagraduar mo, ti inauna nga anak mo. Ay, Manong. Awan mo't sabali anam na maak, no dito'y bagik mo't laang. Iso congrats. Baligi ti anak mo, baligi matan ading ko. Agyamanak Manong, kan agyamanak ititulong yo. Sursurwan nga iliwliwag dagiti problema. Taamin a problema, adda solusyon na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.